abaru kureba TV West eshaheje tuyo muri Kazo district. Kazo district ni district emwe omuza kurenge bizoba kandi egiye kasharwa Curuhure yasazirwe aharukureta Mbarara. So aha ni ahi Greater District ya Curura ni General Muhozi Kainerugaba hakuzarwa kandi aba Kazo District izobere basharamu kujaguza ninga shi celebrate amazarwa ge agahereze kubaho konka bo basazire mu kugazaguza izobere bwenshi ngoko mu kuyondo yatsobora no kugira ngo benzere ngo batkombining na no kushemererwa bwa nyuma yo kuterera President Yoweri Kaguta Museveni akaruru kandi akiye % yayigura mu twekeji omukarura kakawire kandi yishite ngo olwa kabiri next week tuza kuba tureba okurahira kwe officially ka president bwe cyanja cece myaka 20 mu Uganda mu president wa Uganda. So basharamu bakora activities nyingi batera umupira babyare miti habaho okuragurira kwa bushobohereza byo n'ugendo misoko kutumetwa guhorekere updates zibi itwenka TV West twehireyo kubashyizeho urucumo cyone cyo kugendo misho mu Uganda. So umukuru mutando kuzabire brief message yo kuhereza abantu cyeja bari bino bakureba ni bwa PRU hamwe na president Yoweri Kaguta Museveni Bamusinga zetu amukire kiri kisanja yaza kumyaka etane kwine na General MK abere face yeminye abantu b'imyaka inyuma hato ari nabahereza amazu aga Uganda kusiyabwa hato kubehamesho myaka 5 kumbekiha ubuhanga bw'iki nature cyo byazimye wabyaro muti mwana kaka maniso kamazarwaga MK ninga General Kainerugaba okuntu wari kukurura amahega Uganda People Defense Forces basharamu babudedicating zero kubyare miti kugira ngo ko muti bagumana bagureba babene bamanya ngo ejemiti ekazarwa obwiro Kainerugaba yabire na semyaka 5 nibi. So nka district ya Kazo bashemerirwe turarugaha nibaza kuza speeches za kubantu basyo kurutumo cyo naho ba member ba parliament ba chairman LC5 karabebe bezibona bayivumbira mu kintu eki nde Evans Taremwa ahabwa TV West umuri Kazo.